Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong online streaming. Pagmasusyan tayangeni ing banalamisa para king Webes ning 30 Domingo ning karaniwan a panahon. King makapasubaling paralan, darawon taya iting misa para king kapayapanda ring ega naganang meyangubye. Lalo na retang meyangubye pauli ning COVID-19. Ring meyangubye pari, ring meyangubye apangadida ring makayantabe kaniting kaorasan, at ring meyangubye a makasulat lagyo at makabili keniking altar. Inke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Conrad S. Flores, Director ning Junior High School Department ning Mother of Good Counsel Seminary at Chairman ning Social Media Apostolate ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kinukaring kekeng miyangubye, kapayapan kekasangibye, akekeng liguran ketiking yato, ing kamatayan kekano achu, akekeng liguran ketiking yato, ing kamatayan kekano achu. Ginoo para karela, kapayapan kekeng aduan. Ginoo para karela, kapayapan kekeng aduan. Kilagin ng pampuning anak, ang puning banal ay Espiritu. Amen. Ing kapayapan ating lugod, kambening kasalpantayanan, ay pagkalom na ning Diyos ikpa, at ning Ginong Jesucristo, mantabe sana ke kayungan. At keka antimurin. Kapatad, si Santala ring kasalanan tamo, bata mong maging karapat dapat magmasusi, kareting banal a misteryo. Ikang patalakad karing mete, king biye, king espiritu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang manatad kapatawaran, ampon kapayapan, karing makasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang magdalang sala, karing atsuking karalumduman, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa labos mayupaya, pakaluluwa na katamo, king pamamatawa daring kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye, alanangga. Amen. Manalangin tamo. O ikpaming mayupaya, ding kalam alang sugad mamagos lang ibat king kekang kapayapan, ban ipagdalara keng kapayapan. Ibiye mo'y ingkala may ibat keka, at patnubayan mo kesana king pamaglakme king biye, uling bukod mong king lugod mo, karing ke maging ganap, at bukod mong king lugod mo, karing ke mikasikanan. Iti adwan mi king pamalata ni ginaming Jesucristo ng anak mo. Amabiyempo magari kambe mo king kameto nga ning banal na Espiritu. Dios manggaman, king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Magpakatatag kayo, king kapamilatan ning pamakisan metong yu king Ginoo, at king saup ning maragul ng kayupayan. Isulod ye ing baluti,
apig kalugning Dios, ban alabanan nyo ring sablang karokan, apasari ding Diablo. Uling ding kalaban tamo, ela tao, nune espiritu lang pamuntok, ila ring atsyu, king kayo payan, at ding talapanibala, ning karalumduman, amag-ari king yatong iti. Ding espiritong kawal ning karokan, king mabilog as sikluban. Inya isulod ye ing baluting, ibat king Dios, banong datang na itang aldo ning karokan, as supilye, at kaybat ning kekong pamakilaban, manatili ko pamuring matatag. Inya magsadya kayo, babatan ye ing kekong awakan, king sinturun ning katutuan, itakapye king saluyo, ing baluti ning katuliran, at isulod anting sapatos, karing bitisyo, ing pamagsadya, king pamanaral, king mayap abalita, ning pamakikasundo, king Dios. Idalayeng parati, ing kasalpantayanan, anting kekong kalasag, gamitan niyeng anting panyag ka, at pamatda ka ring sablang milalab ng paslu, ning marok. Isulod ye, ing kupyang bakal ning kaligtasan, at gamitan yu ing amano ning Dios, anting espadang pigkalob ning espiritu. Daptan yu ing sablang iti, king kapamilatan ning panalangin, at pamag-amu-amu king Dios. Manalangin kayo king sablang oras, king patnube ning espiritu. Inya parati kong makasadya, at manatiling manalangin, para karing sablang pinili ning Dios. Ipanalangin niyo ko naman, ban ibiyana kanako ning Dios, ing istong pamagsalita. Kanita apasyag ko, king mitmong tetagan, ing lihim adaralana, ning mayap abalita. King uli na niting mayap abalita, ako mituburan ko. Inya ipanalangin niyo ko, king ipasyag ke iti, king mitmong tetagan, antimo ing sukat marapat. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Puryan ya ing Ginoo, ing kanakong talapagluwalo. Purian ya ing Ginoo ing kanakong talapagluwalo. Puryan ya ing Ginoo, ing kanakong talapagluwalo. Sa sane nako, king pamakipagkal, sa sadya nako, king pamakilaban. Purian ya ing Ginoo ing kanakong talapagluwalo. Ya ing kanakong kuta at talapagluwalo, ing kanakong santungan at talapagligtas, kaya lubos kong tiwala at miligtas ko, bibili na lalam kong upaya ring bansa. Purian ya ing Ginoo ing kanakong talapagluwalo. Bayuyang dalit o Ginoo, ing ikanta ko keka, bagayan keking lira kong apulong kwerdas. Ika ing babyeta gumpe karing ari, ika ing miligtas kang David, a talasuyo mo. Purian ya ing Ginoo ing kanakong talapagluwalo. Parangalantaya ing mayap abalita. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Dinatang laking oras sa ita, ring mapilan a pariseyo, ngara kang Yesus. Makokaketi at manaliwang lugal, uling buri na kang ipapate Herodes. Sinabi ng Yesus karela, sabyan nyo ketang asong gubat ay ita, king papalwal kong demonyo at manulong masakit ngeni at bukas at king katlungaldo. Aryan ko
ingobra ko. Dapat kailangan kong itaglos ing lakad ko ngeni, bukas at makadwa. Uling sukat mate, ing meto nga propeta, subali mo, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, pamaten mula ring propeta at pamasibasan mula ring tinubod na keka ning Diyos. Makatapilan ning buri ko lang tipunan ding kekang anak, antimono makanano lalang titipunan ning gayintong manok, ding kayang sisi, king lalam ding kayang pakpak. Dapot kabisa. Inya mi paborenyang lubus ing kekang pibale-bale. Sasabihan ko keka, mo na akit pasibayo manimat ngeni, hanggang eko sabyang panwana ni saning Diyos, ing daratang king lagyu ning Ginoo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po kay kayungan, Maya payabak po among. lalong-lalo na rin kay katamong talapakirandam, king 91.9, Bright FM at ding talapanalbe, king kay katamong Facebook Live. At ngeni pungaldo, kayabe ko po rening ka na akong estudyanteng grade 7, metong lapong klase, dapat 5 lamo. 5 lamo pong grade 7, tamong ngeni, king seminaryo. Yapin, lalong-lalo na po kayong makirandam ngeni. At kayo pong manalbeking Facebook Live, sana po pangadita mo pa. Lalong-lalo na po kareng kayanakan, grade 6 ngeni, na mag-grade 7 next year. Ay, papag-exam tala po, king daratang examination dates. Umemi ang i-announce, kareng daratang panahon kanyan for next school year. Deng Pariseo. Deng Pariseo po tapong dandamantala, kareng ebanghelyo, oren pureng kalaban ning Ginoo. Deng kontrabida, paratiking istorya. Itangalalang akit mayap kang Yesus. Panelang kontrabida, panedeng bubusbusan, ing kayapan ning Ginoo. Ing mayap, marok, karela. Instead of recognition, condemnation. Instead of giving him a round of applause, crucify him, ngara. Instead of appreciating what he did, they plotted to kill him. The Pharisees failed to see the goodness of Jesus. The Pharisees, they were blinded by their fanatical observance of the law. And perhaps we could say jealousy as to what Jesus could do. Selos, inggit, dirya. Dapat kenge katangeba sang ebanghelyo. O bala mo yata, aliwala to, no? Reng Pariseo. Anyang papunta Jerusalem, maglakad ding Ginoo, ngarang linapit ding Pariseo, at ngarang sinabi kang Jesus, muko kaketi, manaliwa kang lugal, uling buri na kang papate, Herodes. Bahiwari buri deng mating Ginoo. Wari, marokya karela. What sabyanan deng ening makoka, miwas ka, manaliwa kang dalan, uling ating bisang makamate, karela. Bayo, iwari, ilaman, burideng patening Ginoo. Well, akit tamo kini, nano ka man karokan, atin ka pamurin, kayapan. Watutu, maroklareng Pariseo, king Ginoo. Pero tutumo naman, naman ay gana-gana karela. Ating mo naman po maniwala, makirandam, at malamdog, king Ginoo. Kapatad, ita mo man, makanyan.
Wa, nang minsan natin tang karokan, pero tutumo naman, atin tamong kayapan. Nano ka man karok, ating kapamurin, kayapan. Alimwa o pamagiganti, nunelugod sana, at pamanatindi, ingibiyata mo, karela. Kadua, so nano pong pegibat na ning Ginoo, niya sinabi ng makokaketi, manaliwa kang lugal, miwas ka pa mo, maglelo ka pa mo. Nanong pegibat ning Ginoo? Sabihan nyo na mo, kitang asong gubatay ta, isundo ko ing gagawan ko, kailangan kong itaglos ing lakad ko, ngeni bukas makadua. Eman mo mitakutan ning Ginoo, eman mo metinag, eman mo kinurap. Nune, umen ang isundo ing gagawa na. Kapatad, nano man ning kang gagawan, nung atyu kaking katutuan, atyu kaking kayapan, isundo mo at emo tutuknangan. Nano man ning kang gagawan, nung atyu nakaman king katutuan, atyu kaking kayapan, isundo mo at emo tutuknangan. Ingko tanga mo, makanano may pungabalo, nung atyu keking mayap, nung atyu keking katutuan, atyu keking katuliran. Makanano may pong abalo, ining gagawan mi, mayap, patusto. Muna, king balang gagawan, iba't king pamanalangin. King balang gagawan, iba't ngan king pamanalangin. Lawen tayong Ginoo. Ewari Jesus, bayo at kaibat ning sablang gagawa na manalangin niya. Iyan ning relasyon na kingigpa, yang pasikan lub kaya, king ganaganang gagawa na. Balo na, balang penandit ning biyena. Balang gagawa na, balang sasabiana, balang tuturo na. Agpangan king kaburian at amano ningigpa. At yung kaking gusto, nung ingke kang gagawan, dadalan mo ngan kingapong Ginoo. Nano man ingke kang gagawan, nung at yung kaking katutuan, at yung kaking kayapan, isundo mo at emo tutuknangan. Kadua, king balang gagawan, ibat sana king kapakumbaban. Emo king pamanalangin, nune king kapakumbaban. Nga nang Jesus, di natang kukete king yato, ban magsilbi. Ban pagsilbihan nyo ko. Ikita mo naman no makanano, Jesus no makanano ng dininan, mayap apialimbawanan, ding kayang disipulo. Kapakumbaban, ketasan. Kababanlob, sukal alob. Malalam apilubluban o malam apilubluban, muang minalablab. Kapatad, nanuman ingke kang gagawan, nung atyu kaking katutuan, atyu kaking kayapan, isundo mo at emo tutuknangan. Eta mo tatakot, eta mo titiplad, eta mo susuko. Uling atyu nga pong Ginoo, kaya ang tabi tayo, kapilan paman. Amen. Kapatad, ingig pa, tangat syuban mo, balo ning kailangan tamo, ang yang etapa inawad kayang, ngatang manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal a kapulungan katolika, maging metong yasa ng kapulungang taimtim manalangin, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing sablang bansa, datang yasa busaldangan ing kayaryaning Dios, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing daralan kasakitan, lalo na ring miyapektuan king COVID-19,
at tagpuanda sa aking panalangin ing kasngawan ning karelang kasakitan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangan, mabiyasa ta sanang mga ding maralas at miyamasamas, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapagnasan aparalada ring kay katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king online streaming. Karing miyayaliwang programa ning kay katamong radyo. Ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kay katamong arkidiocese. Ating kapasalamatan da Ridan at Early Garcia. Iyuli no sana king kayaryan ng maligaya ring kapatad tamong meyangu na bye. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oik paming at yuban mo, king kekang ganaka, pagibatan mo sana ing kaming panalangin. Datang sa ing kayaryan mo karing puso ding tao. Tiyaduan mi, king kapawalatan ng Kristo, ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Manalangin kay kapatad, baning daon ta, matanggapi arapaning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O ikpaming miglalang, tanggapan mo lareting ayin ning kekang kapulungan, mananasanang iting Eukaristiya, sa panaking sumulong king kabanalan at kasalpantayanan. Itiadwan mi, kapamulatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin. Itasyula ring pusoyo. Makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing puryan, ampon pasalamatan da ka kapilanman, ampon no karin manoig pa, Dios amalugod ampon maganaka. Pagmasasyan ming mitmong lugod, ing kayang kamatayan, papasyag mi, king mabiye kasalpantayanan, ing pangasubli ng mebiye, at paninayan mi kambering matibe kapanaligan, ing panyatang ng mitmong ligaya, king kawakasaning panawon. Ulinita kambering sablang anghel ampon banal, parang alanda ka, alangtok ng ngamingan pupuri. Oh
Ikapining banaloig pa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nitay panigapumi, itugtog me ng espiritu mo, antimong titi pangambon, kareting ayin mi, ban pabalanala, at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lob dinahon ning biyana, king pamaylasa pon kamataya na. Kinwane ing tinape, at pepasalamata nakat pinuri. Piraso na ing tinape, at dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti, ikayungan at kananye. Uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman, kay batning apunan, kinuha ing kalis. Pasibayo pe pasalamata naka at pinuri. Dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ngiti. Ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Abibu para kay kayo pampara karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, pag ating pabigaga na kayo, kanako. Maulayang misteryo ning kasalpantayanan. Inyangyan ing gaganakan mi o mapapakalulungig pa, ing kamatayan ang pon pangasubli ng mebye. Daraw niya kaya kating tinapi ning biye, ang pon ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, ang pon arapan mo, ang pon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulo-sulo king katawan, ang pon daya ng Kristo. Tipuna na kami ang tingmetong ning banalay espiritu. Ganakan me oik pa, ing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambena i Francisco, ing Papa mi, at i Florentino, ing Obispo mi, i Pasiano, ing Obispo Emerito mi, at ding sablang pahari ang pon diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatan mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mula ding sablang meyaw na biye king pakalulo ketang masalang arapan mo. Pakalulwan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kambening na Birhen Maria indoning Dios. Kambenang San Jose ing esposo na. Kambering na Apostol, kambenang San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambering sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka, king keka banding panawon. Apurian, apon apaligayan da kasana, king kapamilatalang Jesucristong anak mo. King kapamilatano, kambena pon kaya, kagom ning banalay espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos, ikpanglubos mayupaya, manggaman, king alanangga. Amen. Manalangin tamo para king panyatang ning kayaryan ning Dios, busal tamo.
Ikabos mo kami king sablang marok, o pang malugod, mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaw paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ikpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nun pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal a kapulungan mo, at pamayapan ang puanpisan metong may agpangking kaburian, ikang mababiye at maagari manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sana kapilan man kay kayo, At keka antimurin. antimong anak ning Dios, ning kapayapan, pugayan tayong metong at metong, king waga, ning pamisan metong, ampon ni kakapatad. Kapayapan. Cordero ning Diyos, ang nilalako, kinasalanan niya. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang nilalako, kinasalanan niya. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang nilalako, kinasalanan niya. Ibigay kaming kapayapan, ibigay mo yung kapayapan, ibigay mo yung kapayapan, ibigay mo yung kapayapan. Nyo ring banalakalam ning Dios, para king banalabalayan na. Lumapit kayo bantanggapan la, kambering kapurian, ampon kapasalamatan. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Trust in Him at all times, O people of God. Pour out your hearts to Him. He is our refuge, and He is our hope. My soul
para karing makiramdam karing radyo at manalbe king online streaming, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mowari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emusana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. O igpaming malugod, king pamakiraki king misteryo na niting Eucharistia, ipaintulot mong ing magligtas mong lugod, sumulong ka ring puso mi. Itiadwan mi, king kapamulatan ng Kristong ginumi. Amen. Panalangin para ka ring kaluguran tamong miyaw biye, anting pamagmasusi king daon. Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, ing pakalulo mo, emedarayu king mamaus keka king kapanayan. Malugod mo lang balikdan ding talasuyo mo. Ame ko na kiti biyek iting mi papasyag king lagyo mo. Lalo na karetang meyaw biya paulining COVID-19. Ring meyaw biya pari, ring meyaw biya pangadida ring makayantabe, kaniting kaurasan, at ring miyaw biya makasulat lagyo at makabili keniking altar. At pakibilang mula, karing banal mo kapilanman, itiadwan mi kapawalatan ng Kristong ginumi. Amen. Dinan mo lang alanganggang kapainawan o Ginoo, Aslaga na lasana ning sulumong alang kapupusan. mi painawan o sa king kapayapan. Amen. Idalara ka sana, king paraiso ring sablang angeles, luwalasang sa lubong keka, ring martires, at idalara ka, ing banal ng syudad, ning bayo at alana, gangeruhu sane. Idalara ka sana, ing paraiso ring sabla angeles, luwalasang sa lubong keka, ding martires, at idalara ka, king banal ng syudad, ning bayo at alana, gangeruhu sane. Ing Ginoo man tabeya ke kayo. At keka ang timurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya. Ingig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Umaya na kayo, king kapayapan, mitutuburan kayo. Salamat kin Diyos. O hinduming Virgen kekeng patulungan, ikang minyetuta, ampong kapayapan, ingin duming balen kekeng lalawig
Akit ang belawan, o Birhen kamaslang, tingangang malempig dalamong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat. Kasalpantayanan, niunlad, minabnagin pamikalukot, agad linanganak. O Virgen de los Remedios, damdam ka kekenya abus. Iligtas mo ken ikabus, ing sablang tukso at maron. Ibiyebuing ken ang lunos, panalangin mo ken